Kenkami o, kenkami. Kakami ampo kwa mwasi anansio. Odom sesreku si anansi munomfwe. Kenkami o, kenkami. Munomfwe. Nansi munomfwe nansio. Oh kuya Nansi munomfwe nansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakami ampo kwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakami ampo kwa mwasi anansio. Odom sesreku si anansi munomfwe. Nansi munomfwe. Kenkami o, kenkami. Kenkami o, kenkami. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakami ampo kwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakami ampo kwa mwasi anansio. Odom sesreku si anansi munomfwe. Nansi munomfwe. Nansi munomfwe. Nansi munomfwe nansio. Oh kuya Kenkami o, kenkami. Kenkami o, kenkami. Mitro kakamio, minro kakamio. Adum 106.3 Kenkami dwumadie ena ne braso no yamabusanfo nyina adwo yamamu nyina so akwaba yeda OPD ase opebiadi yeda na se papa obodwuma se nyame enhira brante no na onto ne nkwa enem emfama yen yechebusanfo nyina momu wachichi benche nyina manone nyina so yechiamu momu Facebook a mohwe nyina live nyina ewa Adum 106.3 nyame enhira mu na ontum nyina enkonnemu emfa emayen etiefo nyina so enchiaso nko na yede emamwo ene eye emfie empimienu eni dunwotwe bosum yetoso edu ya obaye kasa mu a yefe no ahineme mu ene yewo ene ne toso deduanu baako ye se eno no eno no ene eda no sa ne pepepepe na ahineme de yewuramu enche bia na yese ko fufum bosumi no ya kontu first na mekire na so yeni bresa antia na radio station afa dwumade no amanone Obapa radio ewo Germany memu ana fe Foster radio Columbus Ohio ene wo Top Mind radio online radio sonkura ukomodern.com Ghana modern.ghana.com sabetumi aka na watumi atiebi eho na fe wo app so a uko inso a sabetumi akabi sanete musumfo awurade akoa bosheba nana osaibonsu ana matena adwamu no awurade hyiranka mo na wo mu a ebomchidom ma bibia tumi akoso wano paade ene shan akwa mede na me kan shan no mo se ende menyin firi ho no mo de mo pe shan akwa o shan pa wono ene hwe bibia akoso no bidum bie kwaku adukumi openikese ensu tachiri na executive producer paade woni Abdullahi Awudu nyame enhira papa sanete Top Mind Multimedia Institute to see media school papa ba ko pe wono so wo memu ya jatumu na wahu ne man Ghana mobonti wa man ne bo no ewo fom se de be ya nkwada ne nyina betuma nyantete sanse wo yo man ebapa enti watete ne nema nyina so kama edafom na ntete wode mo mo de ebasini mu paade a omo yisini bebrebe ewo tibi su amohwe nyina no dodo nyina no wono ne di ho dwuma papa na afi ne sukunu so no etete emanfo emombe ye journalist adwuman esentwere adwuman na ebi kan news na ebi so yes sports na ebi chese editing bibia pese we bia familia ho de na Top Mind Multimedia de fa bako na ba show kama wo Zongo Junction the telephone number is 0244 022 778 0244 022 778 0266 436 07 nafi let's say osa etunya kano ana 4 0266 436 074 na chise osa etunya kano
next no no na wo mo so a afadwumedie edi asine omona so ama bibia ekoso de odwodini a wafadwumedie de ene Tabia Heba Mr bibidro papa number 1 the whole Ghana ebibirim ha de eno no obi agya tomo na se malaria na ache wo ebunu untumi di onu ato honam ye oya loss of appetite body pains no ene ni nyina general body pains unye bia ebebo papa onum bia ehohuru moja num ema moja ntumi di afrisane yoyo na moja tumi aye kama na ohwasi wo so honam ye nyina ebekọ na num bi na pedodo aton so a ukọ pharmacies bi abenye bi chemical shops so abenye bi na dodo de ukọ na naboache okanshi na repash eno so ye ventures okanshi kings work so okanshi ni telephone number ofra obenye omonie 0243 686861 0243 686861 what in the capsules and to pay no so aka ho a obetumi so amemene bi kama yes no bi nyankopon se yeni aduaba ne fa na hanso esen ade ese no enwoma ye di edidwuma no edin eda so ene ujejireje je eni owusu ene otwere na below of Ghana languages for so ene tintim de to ho a yenye bi ede ebre wo no na se de tie no na otwa etwa mu no yehu se nimako abrabo nyina na wie no baabi obrad edina beduro no wodena ba na jama amfo so obafie na obafie no na afei na kurumu nima nkoyie enti entutuya wo yen se wakamlante nyina bom na wakam mu bom saa no na odomu ebeye enkoso efen kwasafo dwuma ya kanene wo honom enti bibie ekoso en wobodwa edi ato omanfo nyina anim enti bra na okasa no eho ene duye na one ehemfo belema akomia enanom ene agyanom na ofre omo edi asem tuom tiemu ase sabredi na ekese asema wode numu a ode tuom anim se omanfo enyi ani ha anya kwadwo nyina mfi omakwa mu na fe obia mfa no ho emma oman no na bibia entimi enkoso entende ho ne behwe na yane prophet nana adu adepa ene kura de ese na ye na woda ya wodin birthday ntin nyenya sem keto apa ene nyenya gro Greatness Paris Chapel won ene dano nyankopon enwusira nyame wonkonkron na adum achede ena odi ache onmonyamfo no na oye sonkonkra enya sem keto obodwuma ede boa omanfo ede sabre yense ebre kura ya mama na akwaba na nyame nipa ni manyamfo adum ahyɛ wo ma alwade akwa ya mu akwaba nana meso meje oso e pa cha na honam ti sɛ adum ne bible nti na me ya adum yesre twediampon onyankopon ewura yesu osofani sɛ womma na dum no nyɛ kɛse wɔ so wonsa ma wo kwantentene na onomu a womma sɛ wotron sa ayarefo enya esa womu a bonsama kyekyerɛ mu so enya wɔgye amen na afei womu a homone tito mu so enso etutufi amen nyame enhyira nyame enhyira wo so ndase yo ene na ye kwaba enti yenkɔhwɛ ene de ebesi na afei ye ba ya to so adum 106.3 kinkan bimedi ena wuti no King Kaimio, King Kaime. King Kaimio, King Kaime. Brochura kwantie minu anume yankonko abrochura kwantie nananum yakane dionim emu awrahuwe emu awaresem emu nsahweya moma yanka yahumom na yenye nipa baako na yanti yani hwɛ yikurei mamoma yemfa yehonto enipa so mamoma yemfa yehonto obi so moma nyina nkambom ni yenyi aniha akwa yanhwe ya yenya na yedi ye ho abro obi nkofa nanka enya nanka enkoka se mihu yanka nanso enema pi anehia wo adwena se ha nanso obi enumaduro ema oyalefo osoro eboa de oboa ne ho enamba koye ama yenyina yaka bum na ya ye adwumaden na ya de aboa yekuro ya yetimu na yentimi ntena ho enka se
obi mfiri ne man mu emra meye maye na se anase yentena ho se aban ana emra no meye maye na se ya ye boa ye ho na se yere ho eye adwumaden a eno ebetimi aboa ama yekuroi etimi akekere ama naye krabehwe obi na eka na asem se wotena ho na epra atitigu wa woso onyuntufo bi so na otoro nyum se yenara ya sasini eya bodindi maye moja na num hwiegu ereto ho maye edru mene woso se yebe ye biato aso nimdie nto aso koto krane ne pese minkuminya adie mbremu ama ya sase hu do atose o man se beyo o man se rinye yo yensa na wo se o manfo bra be kire dwumuno esiye pe na oto aso se emerema ene anuanom sebe ahenewa obanyansafo yebunibe na yenka nasem sa enwumi eye ebepa na de mpese mikatwa to ne se yebetena ho ama adwuna se hei aseya na ya yesempa yemfefo eko na onipa etu ne nan na nanimu ana okoi yemfefo eko na onipa etutu ne nan na nanimu ana oko na ebrenso entwe obelema mawie nanso ansana metrase no moma mekwan na memfa mafutu semu ento manim ansa ensem ne se yebeye yeman yemfa yani ento obi so yebeye yeman wote fa ko a na wote wade yeso yede nukuredie ene odo ene ahoden ene yenyansa onyankopon ede maaye kambomu a yebetimi ede aye enema mebre ewo yankasa yekuro mu na foforo nom so atimi abesua ye empo eso akoye bi yebeye man yenam nobo aso ebeye man na somo so enya kwa yemfa yensa enhye damri fam entra faako yebeye man nano esiye no wode insembo kese edanase ema wotena ase sabre nyina na berema akomia eti hodin ofre ochiame na oka ne minimu ono so eka se memafo bedamase ne mako onso medawase esese ye mai ampa na epomu kwaye kese no mede ema oman na obiara nso a owo asase no obetimi eyebi edi ama oman na se die ye beye ye man se ne nimako eka ye no ye de noboa ebeye ye man kwasafu dwuma ebeye ye man na yetimi ama ye man edini samre yemfa ye ho ento onipa so yemfa ye ho ento aban so aban no ene me ene wo na ne eyese ye kai ne se modern bo ebo mushio abaso a yampa sa nhyiamu anye okwa edi na wotwe no na obiara wo asase edibi amoman no wonya nsase ahodo pi eka epomudie no ho afi oche kronumu enipa no mu akuo enan a ebiara ewonia otua no woma ofan biara asase a obeyesu adwuma woye mfie du enhyehyeye to ho a obefa so asiesie kro no wode mfie miensa edikan no eto ho ema suku adan nyina nsiesie mfie miensa edusuo no nso wo hyese obesiesie muno no
ne emontene kama nia etosu bio no nso de we si ho ema won ekwan a ekodompem no ho adwumaye nia etosu enan ene se obehwe na enyinam ahoden nkania abamu akura ho benada eni awada ena otusi ho se odebeye kwasafo dwuma se eduru sai na isu a na adwumaye eya akonokwa kromu nyina emrantie mesiriwa mabawa ene mofra nyina eti wo ho egu adwumaye mu saa bra kwasafo dwuma sunsum akanyan ne ho ewo dwunasefo mu no a wodi ahosepe ne nibre eye enwuma no na nimakun ene sewa ahyehye ho mpanifo se gentia dada no ano nya so na nimakun edeto sewa anim se opese odi wansa no wampuniti nimakun ede eho asem ekoto neja Kwame Fuli anim no eye no se adayeso okoto ensa enum bi eboy ede bi egufam ema abroata asechire eni se nimakun entie nasem eja Fuli ewi ehinam se oni nimakun anim enkwaje awade no nimakun ehunu no sape eno de hu dwatoa ekoto berema akomienim berema adawruma okansemi ema eja Fuli epene so nanso nimakun epata no odwansaya otuedua eja Fuli ede awade no ho asem ekoto sewa awufo ni mu no eho asem eye dene kakra nanso ni akodu no wotwe ama akosi ahe opene awade no so nimakun esan ewale sewa biem entempala ena nimakun eyi ne yiri efiri ne fie ede no kotena ne fie fufu no ewo eskafo amantem nimakun ema mienu ena sewa nso ema mienu etoda bia na nimakun abone yiri amane a ohuye ewo nsoro wansem se wanso amfa bebrese a ohuye ewo wone kosi ya amo awade mu ebiala ankame ne kuni ni nyina mu no osuahunu a onyaye ene se ade a odomankoma ahyehye ene ensem a empanifo akato ho no wonye hu achi afi sabi asrewa emum tankesi a etune hwe Mitro kakamio, minro kakamio. Mitro kakamio, minro kakamio. Diebe kurane be yasiwe. Na be kurane ni peni autoi. Na de ni ariwe. Now me say to boy. Enti kambo maya fatapia abamecha esi anopano malaria fever Montavia loss of appetite Montavia stay up kunua Montavia wona mya Montavia wona watuna sound nindia Eba mesha usunumbi Diebe kurane be yasiwe Na be kurane ni peni autoi Na de ni ariwe Now me say to boy Enti kambo Maya fatapia Abamecha Esi anopano malaria fever Montavia loss of appetite Montavia stay up kunua Montavia wona mya Montavia wona watuna sound nindia eba mesha tabia eba mesha usunumbi Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kenkamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Odom
Yom says Rekusia Nancy Munomfue. Nancy Munomfue. Nancy Munomfue. Nancy Munomfue. Nancy. King Camio, King Camio. Oh, we are. Nancy Munomfue. Nancy. Adum 106.3 Kinkan Medjumedi na wasunkusu a utie no ede enika ehwam na ene gisema ewom kura ne se utie dwumedi a cheche wabrabo nyina so wiasa obayi nyina na ye kinkan ede kire wo no enti we no nso so de kusiye no saa na wonso ebeto enti usua bi na odibi abobra meka wo se utie dwumedi a sunkuya ewofafutuo no yesa de akyede pefu mu hwam na efeyi esa bechemu enti ba bebusam emunsem na so tumi yi ano a onya kyede munum se ye hyase no ebinum anya kyede pa anya sam kutu amote enti wensusu asa dusu biwa yesa becha kyede enti sesi ho ne bobo ho de wutie nyina efiri ahyase no kusi ewie no ebebusam emunsem na utumi yi ano a onya kyede na odi akwa buku no esi enti na chese eno no enti munsem no na ene enma na wie nyina enene asi de se de tebia no ye ba bebusa busem na mom enye ne eda fofora ye beba no ye be hihye ho nsem busa no utumi ya no a na chese otumi nya akyede na odekọ na enwoma ye kenkan ye no edina eda so ene u jejereje no enwoma na kasa ni din ne honam se esanse wa brabo bia wo bọ no afuto bia de bema wo no so wentia wa ujejeje the otwe energy any owusu below of Ghana languages womu ene tintimide to ho a yeso enye bia kenkan ye de bro no me ka say tabia heba Mr bibiduru kan onu afadwuma de ndesi naso a ye de ebre wo sabre ye bekọ nyamini pa ho na yakoje afutu ani akwankyere Prophet Nana Abdu Adepa Greatness Paris Chapel wona edano na papa yi Nyankopon ahyira ne yi na wamana dum nyansa ene nimde na dum akyede nyina odi aka no ho na osa ekyekere nyame asem kama nyame de nyina so de ama no oyesam ka ni osa yi odifo na sabri ene kura sa ye na woda ka ho nti ende ye beka ho asem kakra nti sabri ye ma opene akwa babiu nyame ni pa mo sa mo akwa na message osubio we ye de wase papa so awrade nhyira wo se ye tu nsafre wo no wampuputi na wajja wase umre nyina wajja to se da bi dwumedi kraka we dwumedi a omanfo nyina agya tum se mesumetum wa kyene ma ba beboa nyame nhyira pa nyame so me da se dwumedi we no nye dwumedi bi a ye de pe sika bi agu yembotom ye ne ye de hwe ni pa brabo na ye siesie nipa gonza da bi a metai ka se book no enye book keke na ye kan ba ye ni pa brabo na ye hwenten mu ne ye biebi mu ne ya hwe ne ye de besisie na mankrofa so abrabo ye den esiom ye tiefo ne so ne beda o masekase pa na kwete se di wotwa sanim de de chiachia ti we ne yesa na obi ya hwe ne ya siesie na abrabo no akoso na obi a asie ya hwe free fitiase besi ewe ne na ngoma na sie ya hwe se de oso wasi afa no on se nana ohwe mfitiase a ye fi ehoma yase a ye de kan ye mechia etiefo nyina na ya da omasese omomohwe on Facebook live ana omomutin every day unso bi wo ho de aka na appointment on any program wa design se fi no kopem no nsia ne de o meeting krotimi cancel enye easy ti ye no mase pa ko ye ne omo na ye o kasa gu mframa na ni panti ya kwa ti ye da etiefo no nyina nso ase omomowa no ne ba bio mutie bia no nyame mfa na adom enkom ho enim se yesiesi ni pa brabo pa ene we zia no adom asama yo ba pa radio sha se pena o se video de ye mo de pa to fa jamin enya agro se on se at the pan the ton on se we program we no sa wo de wa fidie fa eboa wankasa o ti ase se nye bribi keke na ye ton age hu sika gu yembotom ye nipa setra brabo na ye bo ti offer no ba bia onya sika de bia na fidie bia no nyame hya ho ma no mo so mutie ni bia nso nyame hyira o mo nso na wo hya wo bisa se fiti ase be pem na ye de be ema awie nipa brabo nkwa awie age wawu
aha nti ya be pim baby ye be sen atoa so aha nti ne sese baby ya be pim nie ye be fa abrabo foforo so de aba ekina bi ne ekina bi achi nti ye hwe baby enumako abrabo no boy ya na ende ode abisi hifa o se ye fitiase na ye hwe ne ye kone ya ba ne nyina no sese de abranti abedum pempen so ankranye ya ama no abrabo bebo wakra nyina no fitiase na ekoye but ekona no epeme ye eneda ne nachi ba na say last week ka se kuntu hwan na chi ya na eko ba won say itambia impanifo ka se won sechi be ya oda enti se won sayam ta abranti ehunyansa eno eden okọ na chi okọ so wan kofa ne sanhye ne damre fam okọ ye no kakara obesua won kran na ani bie kakara obenya ne nimdie kakara obenya ne apresie ne ahwe ya obenya ye no okeka ne nyina bom eyi bi firi mu na ne eya beboa ne kuro no enya ne man eye ne kuro aha nti ne beboa ne kuro no ono de call ye no wan fansie on se me hu ne se wanya pese me nkomunya yen hwa ho ne ye pa nipa bebre wadom nipa bebre suade ehu bribi ne yesa ne nipa ye omunti ne oma komunti odibewu a openesen se odebe nipa but ni makokodu ne kurase no anase ne village anase ne krom wo no wanfa ade na obenya nim de obenya ye ne adom bi a obehu ye no wanfa nsie okobua nipa ewo krom wo static kan mu bom last week no ono mu ti football team omo te anyom ne ade efredi omo start so mo do afuo bro bayire enioma bebre nti ye fa ne se menkan na ba ne ade efredi sika ba krom oduane aba some de bi ba nkran beton de bi ko amasese sikaba ne nyina achi no ni makosa no hene ya no ne din komo ya sa akotena te bi so nana se ni se fede nana hu se da bi se woni mpanifo akasa omo hwe wa adwen se wo adwen na de ba ebebo aye wo nko pese mi nkumnya ana so pese obo oman na nkasa na natena se hu se mfiti ase ne wanfa na adwen ama na so akire ni de wo hu sampa brantie nko na ho odin ene ne mrantie no gada omo no oman no ana se krono koso good se si an hene na tia bodwa abofra o man ni nyina kro ni nyina tan se afedi abran adwen abrante di ba den eye papa so ye nhwe afedi nana ankasa na to nani mutuo se wedi ye moyemwa na abrante abrabo enkoso ye behwe awade no ko ye na wade ne dani butuo ne ade nyina enti se ubisa se ekosi sema hwe ni nyina kosi a ne menwu ni se abrante na abrabo mfiti ase ankoye ba na wie ye no me hu se akosi we na asoaba edwas papa ready enchira papa amen let us say ne obibia so a otie no ese se ono so timi bo na brabo na brabo no timi so aba on se abrabo na nkasa abrabo aye bo na nkasa no se Martin Luther King eka ni Martin Luther King Jr. o ka se meka obrofo wi na me de abatwim se metimi mentimi ana wabo ame o say if you cannot fly run. If you can't run, walk. And if you can't walk, crawl. On say, do everything possible to make life. Any step you make in life will take you somewhere. So abrabo no untimi ntua. Odie to America. So untimi to America. Odie nante. Uso uni untimi nante no. So udaf uye bubu eni mpo na say, oye odie ria because anamo kakra obetu abrabo no ehun hia sense obegina fa ko say onye hwe. Do so abrante ni makwa abrabo se dabi. Do oni o man koye krade ba metima ka se okọ na ti no akonsi ne ye mpotin se na otinkran so obetia abrabo na esa dan ya butu ase wa bom apem ye ko December ye October November December October na ewi ose ta me vision 31st night empire me ko boy nyina ne de we nyina amemu obi kura ye tu na fini dan mu an time aso ohun ba bi ode ne nioma kogu ono so nko na chi da tie abrabo no do everything possible to make a move so ye wa dwen se say ahana me one day meye ya se na ni makoye ye no ayesi ne ye no ebesu obi anso ye yo ye da se ye hwe kwasafu dwuma sunsun no ya ro mutimi di sesu nkro enei sa sunsun we ebi da so ewo nipa mu da bi tu wache ni wanana tu wache pa e de na ma sa ade no so afiri nipa mu on se me nim se de meka ye se abaefo abefu ade bia abesi kromu sese ya sese ni bie pa but ani bie na me beto ye no tama na ya nanam no me ye wo me no na me papa frɛ me anopa na ohyira me o se nyame hyira opa se nyame do abedu afese I was shocked papa no ehyira me on kansem on say asokuapini de o kan na kuapem no de gumi so sa on say nanam to watch pa no ya se fe bibia abef ani bia be se wiase
eye me de me jitum and be ye but abama na traso me mbenanti a yefi enkro mu nyina begu e friend say akra hai se so bia no a okọ akurasi mpo bio a o ma ne se kan mpo obi mpo nim ne papa fum kwan mpo bio onim enti ya dane nyoma bia butu na ma oman no abrabo ne abusua kora dane butu eno na ma saade ne nyina no every system no ma enti ase ne odo eni obio sa yesu ano nana yesu ye beka ne kora amamma na ye beto yankasa de ye aduane a ye de gu ade bakum na ye nyina enti sa oni we mpo ako oni na ye dan yo mukobo na ntokwa ba park no so de ben but enu me de mu nyina mu didi bom enti before mo bedi de awie no na nka bom aye den na ba munam konsuo bom enti before mo be sa de nyina ade be che no mu dadan bakum odin hu twiwe na de hu twiwe mfa hu nkame ni nyina mu no ade be che no na ntia sa den aba ba sese no ama yenya sa ntiase ni odon se nyima kokko na kudase no odika ko organizing crofon ko ka mu bo mu nto se sa to wache honhom no ni ntiase na afri mu no sanka crofon nyina yeso menye wona wakọ won kran ba woni abi afa ho wona wanya wo ball akobo wona wanya wo yakoya peseminkum nya ne ahoya wo ne wanya wo dia memwa wo eye media memfa me ho no sa de no na ma system no ayatawe sisi a nese wo hwa ebesi obodwa no si oto dwumbia obi ahihyato f27 o se yan yara ya assassini abode ne de ma moja na nanam predator enya ye de ma edumi no nsuso se bebi atoaso nimdien traso ne kotokran ne pesemi kunya na die blemdem e die hwe na se je wo kan no hwe kasa no na se abesi sa ade no so na wo se osana ho se omanfo bla na be kire eni omanfo ye bra ye kire sa ye bra nkire sa un se sa national term na nkasa no eno na wo sanka eni sanka ye bo God bless our whole land Ghana wo se we na se ye bo blaster for ko bobola na ya bo no ye man ase ye o ye bibia o ya ma wo man se me wo me kuro mu a se me ye bodwa se ye beboa ama safodwuma ye mi kuro na me boa ama na ye fe enyame na me ya ama me ho nana se ye wo Ghana ha na ye se ye pese Ghana ye ya ye hia broni no abaye road amayen ye hia broni no abeche se na ye tunsuo ye hia China ni no de machine abetu nsuo anse na ye nyansuo anom o de me kana se ye hia bribia o man nan kase ye betimi aye ye betima ti Ghana man ye betima ti chinya busua ebia wo papa wa asase ba akopɛ asase just one plot of land na asase ba aku na fedi abusua na enuanom eden ekon asase na natio yem papa asase ba aku den tin enuanom ekon ho yen on say no yen nkasa yen asase ya bodenden edemayen Ghana ya the whole world Ghana I think Ghana is the center of the world what I say but Ghana to coin now do kotoka airport nyame adum ye mu bia ye nya kwanya bi nyame adum bia ye firi mu kakrasen akwaba unya do kotoka potem se wa bedo omba bia asumdwe keke ne wum but nipa na dwen ene to ho ache aye beboa no ayera nana ayera wo manim ayera wo school ayera wo busuam aware mu mpono to ho ache mponi mu bio edu hwe sa anwu ya kane no ye che wo school ene omojai nana e wo se ye sande ba na me se e wo sa on se me so ne nyina no you go school ya se ya kasa asem we wi a onya to national term we wi a wan kasa uyam hyew se pam because aboard ya nara ya asasini ya nananom e na agi asase eden ato amaye nana obi wuyo ansa na ya gi Ghana o ye chobiti free so ase na ye Ghana o ye bobi tu ase na Ghana besi ho Ghana mfi soro keke na besi fam nyame bo asase ne wie ye no ode mani pa bi ye hu se ni mako ekoye no ohun se na asase no asase betimi abobrode e betimi abobanchen e betimi abowinti ono so ko se da bi yare ankasa nya asase ni ye woni pa wo so dia ye ne nipa ne nkamom ne ye mboa na ne entra ne ye mo awda bi se wan fan krofo afin kan ama nipa ne wo kromu ho na no na bua ye enani makoko ye no ama kromo omrante no munya bibini no omanya bibi adi dentre ni patu batakwa aburuchire oman no eni omanyina adane abutu bede wase papa ye koba ye ba behwe ni makun sese oba ye oba no a ne na ye wale man no ne papa owie school ne papa wale man no na opo no no a ne na kan ho asema kom abro ne ka se dabi awade no
enye yi no wale oba na M1 na system no na wanti no no ko fa de no apɛ koye wedding chichirinche ayfree emede ka beto no so odi free ogwa nam so ade be pie nkran nam so ama afede obeda ne commission na abra bo nyina awie sa no wasaba oba ye no oba no so wale ni kunu so aka baabi ama sese oba no kuta mamienu ono so kuta mamienu ono so ni ireja no iso osa ko wale oba no enti be hwe se de ne na wale man de ne papa wale man na wanti no ene sa ba no wasa ko fa enti be hwe ehon so no se ehwa setan so be kusi se na sabre e be fa ahoma ne kakra ne etiefo no so abam ombam bia ne asaba na via to so okay sabre bushafo adum 106.3 kinkan bi me de na wutie no betumi abaso na so de wadwene ene unim de so ade aba number no 03022165661 03022165661 and after 03022165662 betumba hello okay hello me pa cho wadu adum 106.3 kinkan bi me de so e frost na afefe fa mbaje friend me gago do na friend me shark bajo ma do ya eja ando me fen for my the pa mo program managing for na tufu pop na ni ma ko de zi ono ahu say yes ni jejire jampa the we I didn't awie no ono ahu because the tufu na se wenti a okwanti ade ndi no mi ani timi aka no me da se yes that's papa me ka mo say achede pefufu dam kanso hello me ba chodu adum 106.3 kin kam jumedi so we did the papa ya me kase kan kuma se kuma bet na bet ni wa na me kase yo papa yanyi wa dwuntre yo obusia na mi shita papa program we dey na starting in temba be bia me tie fie so ma nya afutu me ble yakopon shampa agana fo mo mienhwe de re enumako ekwan a ablabonde ne fa so bet ebi be wie pa yakopon shampa na no didie se next week so ye beti different story nyamisham bye bye yo ya das papa adum 106.3 kin kan bi medie so and was so so utie no medie papa ba ko the whole Ghana edemufua hello nipa no dosun tina ahoma na ajame sa na se 0302216562 and 0302216561 betumi aba na je se eno obi ba na yenye so hello yes sir the bacho do adum 106.3 kin kam bi so e for sana fa we evangelist akasa evangelist yes sir yo of am bache yenko yenye unim de ne de ato no crepa hwe avantie makon na braba yes ene wale ya wale ma no na oye na onji ne papa na mo ka se no we fa na kaza akwan ne sa na eko o abrabo ene because of modernization ni abo praji mo ene papa nti se ne papa brena ka se na ta wu enye papa iru dia onfa because of what when you social media about Proverbs chapter 14 verse number 12 say e kwendi e wo ni peni so nanso ebie no e wu eno ne ni ma ko pe mu a e kokosi no passing sanke o manage ni e fast e mani sua de o abrabo puntino pasan ko e pass no kwankotna pa ko amfa ne san sen de me pe mu o page fofo and in Tisha and the Mumsa Quack, yes, then I did chapter 8, verse 7. The really get yes, the downfall of the man is not the end. And it's a who and 2 years to be that's a whole talk of my nonsense. Not sorry, I'm seeing you when it's papa. Hello? Hello. Me ba chodo adum 106.3 kin kan bi me so ba che force na afefe fa sister Joa frefi ni utafo achim sister Joa ya mo akwa ba ya yo sister Joa ye nyi wonim de won so watie nyina besi daga o tie ni papa sama aga wanyina nka ma afa na asa kokko fa oyire dada enti go tie ni papa sama nka ye pa me sama adwen kire no ya das papa yenko so for prophet
na adu adepa me ka say na na woda ntino ene o say yeboa no ye ni die Greatness Paris Chapel prof yenkoi yenhwe sabre waba oba no a oja no ho no ye wale man ne papa wale man no ka jabia ka wo school a odu ko school akane no nanka wo school a naka papa na wale ama wo ebra wo ko hye adwuma se no hu so ba we ne beboa wo no mo wale wo ba no man no papa na diska ya ifro bibia abrantesin dabi wonpe no no akofa wo ba no a ope se wo do no 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 akwaya na ifro papa no kwa ni nachi ewo ogwa na eka beto no so na de no sa sese wa be fie oba ye no sese na wie nyina no oba ye no sa ko wale nti yenhwe ho no se on se na sese wa beto oba dada no but oba ye no aso oka aware no ko mu eni o mekosi ye ne sansem ni na no me ba yenhwe ebra ode to ne papa nim so paso wale sa ba ne papa no se ne papa no ekotonsa enum bi edi bi gu abroa no a ne nana no a o ka chite so ni sa wale no emwa no na enye no ne ebusu okom no kura no mu ebusu no wanti no ode bi gu fom papa no so ansa obedi na chi no oji no odwan sa ye ba ko ansa na oji pata ode koto nanim enti yenhwe onum sa nipa enti ya ofo asem yebu a ya ofo asem etugo no yenhwe susu anso odo asem no un se wo kan odo asem a emodu na nipa no odo obi nipa ne te ne ho ase un se nipa no odo obi no ono ano te ne ho ase obetimi ne oba ahie enne ana ba ma bi ahie enne na ba ko ni mienu bi ntine won shada anti ase yi but echina bi echi no na fedi ase unya ya na nka ne oma bi ana nka won no wa develop ana se wa sua ade ne ade bi o ma fedi unya ya na nka ope ti emfa ne se we de ono ana akopem na ono ana aba na se se me na me se na masama adwen se oni awale ase bi oba no se no obefa no obedo no de se se ba no asase bi also odon kasa de I am taka cha me say odon nya mathematics odo ya ade bi develop enti ubetimi ahia wo tamfo nne na so ade ba ko ni mienu miensa bi oba ya ma no na wanya odo e de ama no aha enti ye so odo nya mathematics odo de one na develop enti ubetimi ahia wo tamfo bi kura wa ni wo fa na damfo keka wo ka mu mo frefrem wo ho te sa ma chi o ne ade ya no odo aba aha say we do a caring power no odo akobento odo de developed yanhwe ebra obehia no wahye kan na wale de kototo ni nyina de ekire no eyese se basa u hye nipa na ese o kan dia tu nyina de kire me dedicate sasama we bi say dia ma me yere na me type wa se me tai kan me pass but ever since I mean any share no or brief just by 15 minutes per internet me birthday me send dedicate this question to my wife or baby ensua be ma bi ensua me yere emboard ne ex and ne pass it da me na da to I have learned also for one kan but me no adusua esa o kan what I say me sua sa de na ma aboa me on can pass ne de mana ba so kosia be ma no osika o so sia be ma no o de dan yo o se wo na me se me pe o ne atwa ma dan atwam into wa konkra be wa for ba foforo be hia no eye bogos eni se okeka sansam no na ga ba ko no jeje mani pa na ga ba ko no de na nkwan ye de pa ada na wantra no ga ba ko no bu ade pa ada na wantra no eden eguye sansam no emwa munim se sia ye wa walem oba bitimi tena na manu me pa me kwanka me hia kwasume eye kwasi manu na kamene ne wale ya ka ba this time so manya kai bitwi ada na wanko wale no ana wanko wale egu awale me na dawo e ma adwembone ba opponent na anase o partner no anase o hunkafo na anase oba na na e ma adwembone won se nya ni patrim no nyoma nyina ne yenimu obi betimi a pretend so do pa na so na okun because adena okofa wo pass wa ba wo don na no enkofa sa de ehu hia atwam eno na nya de nipa ntumi ye nada me na dawo ekos me se egu awade egu aware egu so bitimi ko asore ayeye yo obitimi ko asore bia na waba o se asore ba ko na me ko no na so for no preach ya opeja na no ake shout yes nti so ba mi peja me na dabi sa shout yes me nko so ya bi tade na me so me ko pese me so me yes se osofo
Enti won so abrabo no yenyi sade no obi kura timi kwa awale no de ne maame aduane odi ni kwa na abremu obese na yiri bi ma no so me na ye banku yanka ye de pa otwi mekọ de ni o ma bitwim e fa ngbe ye mfa no nkwa awade ase wahia no building marriage was the last 2 weeks because say aware ibibi fa no management o manage ade no manage eno ana ye said ya ope into oba ye nsema no keka kire oba no na nka nye me side de e na obia side no side na nye ene man so te se sapa e man no kwaso ye mo chen o say e man mema nyina we so oba no so kwase o kan de e man mema nyina so oba no so kan de e ma do jo mo mbeka o manum ke komo yes ngutu me yire osore ya no person me se pebibi she wa no na wan cancel no a pebibi ato na no entitem bia me pebibi na o de be she na no ato o na se reverend prophet na se obi anu asem a nipa no beka no ebetima so ofoforo no sintudia oh yes ye fa se me ne Dr. Shine ye na mu yi na mako na me da bia me Dr. Shine say oh friend say presenter bia no host me oh we bia no manage me we no ya de pa me pese me chene say na what you tell me pese me chere Dr. Shine say oh say me ni so de oye no me ni so no sanka hono ya da na man trans radio ho na ma betra adom na de obie sa de wi ese abrabo ese abusuam ese nioma bebre obitimi ko rent obi fi say papa fie ba ko na metra metu alade be ketwa wa ko tu alade ade na one trans fie na otu ye emma brabo nya de enkotonti sa awaresem na nsem na okofefa aba no na me ex no excuse me to so obitimi say na ne chop man no kra na emuodu ade na one now ehu hia enye etwam me se me yere me dedicate ma me yere eno me na mete sa aboa me papa because am pese me kan ye etwam no kire oba no temase but me wife ma me say no nonsense ehu hia forget nothing o baby forget nothing o baby enti me tra na me sua de bi say obey me wife ta kase me say dachi say wo ma efa wuti na me ma nso fa me body I'm saying penisa pa me man do mutimi fa body on fa body on tone on na be tantan wo fio enti because me tie adwuma ba na me nim nyansa say asem atwam no yanto nkyere ba me yire ebe building me atetimi adu ba bi on say atwam on e be ma be na nantenti dan onim ni bio me na oba wale me ni oba be na atenti dan o mi so me forget na yemma abrabo no ne yemfa nkosi abrabo ntina na me kan nyina akosi say awiase abrabo no hwe nyima ko abrabo ko ba ye nyina ne ebe pim nyina say twano pano ya say utai no se unsanka no se den ni nyina na macho enti se obafie oba no ya say unsachi unzam ka say unsachi ba ya oda enti se unsayem waba oba no so se na ware eni ho bi oni ko awu aja no ni makonso an yere so ayeden aja no afiri ho se o ma behia enti yenhwe na brabo a ebeto aso no impaya ye bo se obi so ekọ the same problem obi kwa manye we ma bi ye sere urade mpa ye se nipa no nia ne nkwa aka wonanim no awurade mo no no ma na ho den yansa ne nimdie na awurade mpo no se na brabo adane abutu na nioma ye bansabasa na konsa pimpim nyina no se de ni makoba na chi a nioma pejama no se ne na wanti afutuo ne koye se de ya brabo ba mini so nyame a ye de ye ho ato no so se nyame na no obebo masankrofo na omutie obi sun obi tete obi nyaaya na nka ne ye kan anka oti ba se oti yo se want you nyame odo ba asase so no owun botaye ene ba bi opeso odo kodu Ibedo ase papa busuan for prophet Nana Addo Adepa Greatness Paris Chapel ene ne ehyemu no nimde ene afutuo ene akwankyere de Nyankopon ene de ache no sabre meka chifo se yebesan afa mo adwene bio na muba na nyame nipa ha de mabomodin na ne birthday mo ka bi ache no enti sanity pepe meka se adum 106.3 kinkan medwumedi so ene wasungu so a wutie no na meka se besa achede ye ba bebusa enwoma no nsem efira ahwase le kusie wie no na otumi yi nsem busa na no a wachede de pefu emuhwam adum de so nsem so de na de odi asem number 1 radio station in Ghana no size it is abri yesade ahomane to bio number no 030 2216 561 0302216 562 make out say hello
Hello. Me ba what do I do 106.3 can come so me ba for sana fifa. Then for your mama Dumapa. That's na my idea. Name also for no they were Casano na I am magic akra. So the Casano was wrong. Sir, yes, a sell ton of boas na because I could pay for no. As so said do subantio. And then we are no ubicas or Yapuma a grapping for Neco Moon Chanto, but a no Chantro. So Omunyama be bria danning. David na semno David de dwumadiana ye ka ho asem no nsem na aba no eno ho adwunche ne ye je na bebiade na we de se enya sa netie yo ye beda na se papa ofra dwumadiana ye di ne ho asem ne ye ka na ka ho asem na menti de o kana se hello me ba cha wadu adum 106.3 kan me dwumadi so me ba cha first and Africa Pacho yo ben me kofi akopon akwapem Majose Ben me kofi akopon akwapem yo ben yanko u frefia akwapem wo hu ampajo yo me frefia ten kwa yo mbache yanko yenye wadwunkyere bebia abeduru no yo ennem amofo ya ba no ato din na mali ko mali be se yebute ya wofu ati yen mpanyinfo asema nka o mai mo de amari na zo kokuboboni na akutu ayen kinu na hayen me yen trigame no mboye na yen te na wofu na yen mpanyinfo so bia be jojojo lomba ya misena akikame ajuma yefunyela mitia ne a odine bed zo na misena be osofu prophet Nanado Prophet Nanado. Michel Papa, and happy birthday. Yadasi. Eradisha Papa. Yes, sir. Ebushafo, a tearful no mind Ghana say, Yadi, Yankan say, a captain for a chantro, Debbie, Onipan Nekanasem, Yadi and Kangubi, Yadi, Intimin Casa, cabin for Bia Chantro. Hello. Yeah, new offer. Respecting you. I shall tell band on 5. You, Elizabeth, Yakwa said, baby, you. Oh, what about I respect your guy, you be a move for the taking coming. And I was Chadian Munyabi Pao, a Chadian Ebano. I was I told you, you better didn't about respect your carter. Yabiano, so you're no Macau. Natisha, I'm about respect her carton. Would you be an amamo, Chabia, Baku, Nafasa, Moyari? Hey, dear Papa, Radisha, no, you can say, on you, one shop, no more, on just 1 month, strawberry, or more Yafaso, I did. Amen. Near Bessia, Sagana, Fuso, my Pebisi, or some do a music abeshim. Na a conin, Natabia, Yamisho, mo papa, into me there 2 months a day. Be a minute to be a man, Tabia, have by Mr. No one. Okay, Abrabono, the Alcone say, oh, Bobra, no one shiny here, a qua Bessan Ababi, one name, Papa, Pentia, but something for that. Abrabona, your bonnet, so person would you, Abrabomo, Nina, one Casaudo. No person would be here, so I, Jinawanka Sauto. Into can come you any day, you're from Papa, into Medawansi, Yamishramo. You yes, as Papa. Now, dear Banuso, and yet a duchum Papa. Yefadi uchato kra. Hello. Me bacho what do I do 106.3 can come with this in Pache first and Africa. Okay. I'm Ajuma dancing so. Okay. Ni makonde. Di madio di na to mo send papa le ka che no se. To di echi. Do ba se oba so ma yakwa juro. No ko fa ni so akra ni na amaya kwa juro baba to aduma so wan aduma papa ye. I'm an Kumo for class when you're the first thing light in your man. You're passing at your yo, yeah, that's a papa.
said the ten make out said Tabia Heba Mr. the fight media DC now so I day brewo a bidru kind a 2 Maria ni Bunu John Jis Honam ya one motto appetite winni be but modern pebi what the capsules in Abja so oko pharmacies and chemical shops be a sabit me akabi ato na okona na boachi do no petrol kona na boachi okanshi and a repash ventures okanshi and a kingswalk okanshi okwa benye bi 0243 freno 686861 0243686861 wasabit me akano na chise eno no odifo na minyi pampacho yensamle bi ye say ye bon tofa ye mon tofa na ye hwe sede esem nyina no say ye futu a ye de bema eni atifo nyina esan say ohwe di ba ko wanti efutu na afede de ye tunifo ho no a wanti no anu wasaye abefa no ye hwe nyina on say abrabo na nkasa ye bo no mfiti ase ne ntan hu hia se wawie ye nti mechre na makachire obi ase sadia nyima kwa brabo mfiti ase nyina ne mpempen so a wabedu no ye hu se mfomso ne ahwease ne ekokruhwe ase ne nyia no osua nyansa kakra ewom adano ye dika ye hu hwe abrabo ya na ye hwehwe mu ya ye ka se enye aburuchire anase enye akra anase enye takrade anakumase kofodua enkwa na wotena obetimi ayeye obabia nyamede obesibia no semfa woni babia wa position ho sinenya se obeye adwumaden na watoto abrabo yi na ode nyoma sisi nyankopon no ebeto nsupa eden egu so ni nyina ye hwa awale yenwura mu keke ni makoko wura awale mu keke ama enyoma edane butuye tebetu fo sese obi akwa awale anase obi pese onya no oba bi anase bema bi no nantia on sra urade no mompaye na onfa na nenso to fom na onhwa ade yi ne to so miensa ne se abrabo aye boye nyina no se nyame nimu a enyeyi nti wo ya hwe yi na ya dwumaden na wo toto nyoma yi no na wa manyame so abede hine ewo abrabom na menim se abranyo huma ya kenkan yi asesa nipa bebre abrabo na onyame nane nachi entia onipa biada yesre se omo muti nyina no nyame nka mo nyame mpejom na nyame nhira mo o Yesu Kristo demonti amen. Amen. Then you happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hip 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 hip. Thank you. Thank you. Amen. Ye fro one opewia ne anwumra wo ba no amen erade ma sa ahobrase na amen na onkoso nhraw amen odi domanimi erade ma woni so ade hunu abetimi adi omanim ye amen na enkofa asem bia ma amen onkoso nya okese o Yesu de mu amen. Thank you so much. Happy birthday. Prophet Nana Abdul Adepa nyami enhira papa no tunko nam yede wase papa panso Greatness Paris Chapel and outinen kano sabre yebre no eya ye bia ne sa na chise ye djumede no eba na wiye meka se kosede bia nyum film ebono num pe na do afidi ato adum 106.3 wo taking can be number 1 program, the best program I would the whole Ghana a demo for unyene babiano utibia and no ngo twiso no yenu abanso de nyinse ni awoso ebeba kama na yachia Madam Gladys Boating, Principal Nursing Officer Achimota Government Hospital. Nyame enshane papa. Me amede djumede nanim medeni Ewrade Akwa Bosheba na na osebosu. Na obidum bie kwaku edukumi shine akwa ensuso na omohwema bibia so ekoso kama Top Mind Multimedia Institute is a media school papa baako ya o chese Ghana ya jatum o Kanezi Zogo Junction freno 0244022778 o sabe to me akano esene mechia True Faith Ghana ya omo doko tipa mechia mo True Faith International e wo sotum asafo anafe Emmanuel Esemanso True Faith International so market o Victory Bible Hall mechia ebusuafo nyina so na meka se tabia de fight medin disi na so ya de ebrewo ne se no desene yebesan echim na meka se yebebusa emunsem wa betimedi nkunimu no so no ne pepeto so epe baako mienu miensa mo benya akyede pefu na mo de akosa be no sia kasa boaso enti